Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Ukraine Dmytro Kuleba yashimiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku nkunga irimo ibikoresho bya gisirikare yabahaye mu mpera z'icyumweru gishize. Inkunga Amerika yatanze irimo ijyanye n'amafaranga ibyo gufasha abaturage bakuwe mu byabo n'intambara n'iya gisirikare mu gihe imirwano ikomeje hagati y'Uburusiya na Ukraine. Kuwa gatanu Antony Blinken ushinzwe ububanyi n'amahanga bwa Amerika yavuze ko bagiye guha Ukraine miliyoni 368 z'amadolari zo gufasha abakuwe mu byabo n'intambara. Ayo kandi yaje akurikiye inkunga ya miliyoni 400 z'amadolari ingabo za Amerika zahaye Ukraine, harimo imbunda zirasa kure cyane za HIMARS, intwaro ziremereye n'ibindi. Amerika mu byumweru bitatu bishize yiyemeje guha Ukraine inkunga mu by'umutekano igera kuri miliyari 2.2 z'amadolari. Amakuru Mashya TV. Kanda handitse subscribe niba utarabikora, uraduteye inkunga yo kujya tukugezaho amakuru mashya buri gihe.